Yes, nizere ko umeze neza cyane utubana umusi ku musi makuru atandukanye. Ndi kumwe na Pike de Sonino tuganira umusi ku musi. Pike umeze neza? Tuba tumeze neza Kenny, reka dusuhuza abadukurikiye ndetse tunabashimira umwanya muremure bagira ko bari kumwe natwe. Hanyuma n'abantu ushobora kuba barampamagaye nkatinda kubitaba uyu munsi bose ndabahamagara mu kanya gato cyane. Hari abo twari dufitanye gahunda nyinshi ariko harimo abo tutavuganye barihangana uyu munsi bose turi buvugane. So n'ama message yose munsi ndayasubiza uko ngiye kuba ndi free to chat with them. Yego. Pikira twinjira mu kiganiro cyacu najya ngo duhere kuri president w'igihugu cya Kenya William Ruto yasabye imbabazi abaturanyi ariko no mu gihugu cya Uganda Pike ku munsi w'ejo nuko Yoweri Kaguta Museveni n'umudamu we basabye abanyagihugu imbabazi kubitaragenze neza. William Ruto kuki asabye imbabazi bigenze gute? William Ruto yasabye imbabazi igihugu cya Tanzania ku bibazo byabaye mu gihe hari amakimbirane cyane yari yaturutse ku bita Martha Karua akaba arahoze ari umuyobozi mukuru w'urukiko rw'ikirenga ndetse n'uwari umwungirije mu gihe bajyaga mu gihugu cya Tanzania kumva urubanza rwa Tundu Lissu. Yego. Tundu Lissu nawe wari wafashwe ari gushinjwa icyaha cy'ubugambanyi bw'igihugu kandi gishobora kuba cyagira n'ingaruka z'ibihano by'urupfu. Yego. Hanyuma rero Martha Karua ndetse no bari bajyanye byarangiye leta ya Tanzania iba deportinze babasubiza iwabo muri Kenya bakiri ku kibuga cy'indege. Bamwe basubiye ari ku cyumweru abandi basubizwayo kuwa mbere. Yego. Ko ntago n'ubundi nabo bari bahagereye rimwe. So rero byaje guteza umwuka mubi ndetse n'impagarara aho president w'igihugu cya Tanzania President Samia Suluhu Dr. Samia Suluhu Hassan yaje kubwira abaturanyi ko bafite ibibazo byabo batarakemura. Yego. Kandi badashaka amakimbirane n'amatiku nk'ayo muri Kenya bo baciyemo. Ariko tunabigendeye mu kuri Tanzania ntago turayumva nyine ifite izo mpagarara nyinshi. Yego. Ariko buriya inzu tararamo ntago ushobora kumenya aho ivira. Baba kuna baga imyenge y'inzu burya ngimenywa na nyirayo. So rero tuvuye aho tuhita tugarukaho President William Ruto uyobora igihugu cya Kenya nawe yaje ku itangazamakuru ahita abwira abanyakenya ko abanyatanzania kabiyamye bidasubirwaho abiyamye adashaka n'ibintu by'amakamenyero nkako ko n'abafite uko bayobora ibihugu byabo nk'uko na President Samia Suluhu yari yabivuze. Yego. So nyuma y'urugendo rero yakoreye mu Bushinwa mu minsi ibiri ishize nyuma y'intumwa za Amerika harimo General Michael Langley nyuma ya Senate yo muri Amerika kuri byinshi baganiriye na nyuma y'umugambi bafitiye igihugu cya Tanzania ko abazungu nabo bagifitiye umugambi ariko bagira ngo ntuzu uturutse mu baturanyi. Hari umugambi utari mwiza kubera ko Tanzania nayo nimwe muri destination y'abazungu bakeneye ko batezamo intambara kubera ko niyo iri kuri coastline ya East Africa. Niyo iri kuri coastline y'uburasirazuba bwo hagati muri inama ya Senate yo muri Amerika bavuze ko ikintu bari too concerned about cyane kuri Afrika muri ino myaka itari munsi ya 30. Ni ihembe rya Afrika, iryo hembe rya Afrika ririmo Somalia n'ibindi kubera ko rya hembe rya Afrika niryo rigaburira biriya bihugu byo hejuru birimo bino bihugu byitwa bya Somalia, ibihugu byitwa bya Eritrea, ibihugu byitwa bya Ethiopia. Bya hembe rya Afrika. Yego. Hanyuma bakaba bagira ngo bite ku ihembe rya Afrika ndetse cyane na Afrika y'uburasirazuba. Afrika y'uburasirazuba ruringi ni Eastern Africa y'ingiye twe turimo. Sura nyuma kuganirizwa byinshi baje gusanga hari ibyo bakeneye kubanza gukemura mbere ko bajya guteza ibindi bibazo. Twebwe turaho turiryamiye bari kudutegura ibyo bagomba kudukorera abandi turi guhasura ingana struggle za buri munsi n'ibyo rwo buzima bwa buri munsi ariko nago turi gutekereza ibirenga imbibi yaho ibirenge byacu biri kugera. So rero nyuma yo kuganirizwa yahise ahitamo kuba yakwegera yakora ibyo bita addressing the nation mu gihe bari kuganira ku byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu ucumi wa inchi. Yego. Ubukungu bw'igihugu ndetse n'ibindi ahita ashyiramo iryo jambo rero nuvuga ni speech yaciye kuri Citizen TV yo muri Tanzania ifite aba followers 5,740. Arimo arababwira ati abaturage bose bo mu gihugu tugomba kwiyubaka tukanagabanya amakimbirane n'abaturanyi.
kandi ibihugu by'abaturanyi bishobora kuba twarakoshereje dusabye imbabazi ku mugaragaro. Reka tuvuge dushyiraho kano ga speech mu masegonda make cyane, hanyuma nyuma y'amasegonda make ya ga speech duhita tureba ngo abaturage muri Kenya bo bari kwemerana na perezida wabo ku mbabazi ari gusaba igihugu cya Tanzania. Impamvu niho uza guhita ubonera abanyafurika twebwe dukunda iki? Amakimbirane. Buretse wumve. Friends, our neighbors from Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize if there is anything. To our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great and will take us forward. Agira ngo ayo magambo murayumvise ndetse nawe urayumvise Kenny n'abandi bose mwayumvise. Iryo ni ijambo rya Dr. Samoei Ruto ku magambo ye, nicyo kintu buriya abanyarwanda ndetse n'abandi mu Giswahili baravuga ngo kusadika kwa Toma mwenyewe kujionea wala kujisikilia. Kwemera kwa Toma bisaba ngo we ku giti cye yiyumvire cyangwa yirebere. Aya mashusho bari kwereba hano nyuma kuri screen zacu, ngira ngo barimo barareba nubwo nari yashyize imbere kugira ari havugira ni ko ryariho ndi kurebera. Hama abandi nabo bari kurebera hano inyuma kuri screen. So urumva rero yasabye imbabazi avuga ko bitari bikwiye niba naho babakoreye amakosa babakoshereje bagomba kubababarira. Kubera ko abasaba n'imbabazi igihugu cya Uganda. Izo mbabazi bari gusaba igihugu cya Uganda zigeze guturukamo umwuka w'umututumba utari mwiza, bitari rimwe cyangwa bitagize kabiri mu gihe cya General Muhoozi Kainerugaba yigeze kuvuga ko igihugu cya Kenya ashobora kugifata mu minsi 6. Byaje guteza umwuka rero wo gututumba, ariko umwuka wo gututumba uza kuvamo amagambo, ibihugu bigirana n'ibibazo bitari bitoroshye ariko biracocwa birakemurwa. So rero umubano wa Uganda na Tanzania ntago ari ubwa mbere ubaye wigeze kugenda utokorwa, kuko n'ikindi gihe yayo ni amagambo yawe Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda, wigeze kwivugira hari mu mwaka w'ibihumbi 2000 numva ari na 7 gutyo muri Kenya, ubwo hari kuba amatora gihe cya Moi Kibaki ndetse na Raila Odinga. Bajyaro bagiye mu mihanda, baca imihanda baratwika. So byabaye ngombwa ko Museveni yakoze protection yinjira muri Kenya. Arabwira ati mu bintu byose muri butwike hano iwanyu. Muhanda wa gari ya moshi uturuka Mombasa wo uzawukoraho nzamurasa. Kubera ko uyu ntago ari umuhanda wanyu, twese turawufatanyije. Rero urumva rero hagiye habamo ako kantu k'igihugu cya Kenya kugenda kinjirirwa n'indi bihugu rimwe na rimwe bikanagikosereza, ariko ubuyobozi bwa Kenya kubera ibyo bita higher diplomacy bakari bo bakunda guca bugufi. Yego. Ibyo twa higher diplomacy ntago bakunda intambara kwa. Ubwo rero uyu munsi nyuma y'ibiganiro byinshi Perezida Samoei William Ruto yagiye aganira, urumva amakimbirane bafite companies zigera kuri 400 z'abashinwa badakeneye ko amakimbirane ashobora kuyaza mu kubera ko muri Afrika impamvu ibimwe ikangiza byinshi. Ari impamvu muri Afrika bakunda gutanga imigani cyane cyane nko mu Rwanda ngo impamvu inganururo. Yego. Aho kantu gato konyine gashobora gutuma ibihugu b'i Rwanda bigashyamirana, intambara ikazamara n'imyaka 100. So rero we hitagaruka nk'umuntu babagigane n'ibindi bihugu biri mu nzira y'iterambere nabyo byirinda intambara, cyane cyane nk'Ubushinwa buri gihe burya bukunda kwirinda intambara. Yego. Babufite ibikoresho n'abasirikare, ariko nabona ko intambara atari solution. Burya solution y'intambara bundi abantu kugira amafaranga. Ntago ari solution y'intambara ari kwicana. Twe abanyafrika tuzi ko solution y'intambara ni ukurasa no kwicana. Hoya solution of war, winning war, it is money on your pocket. Money on your side, money on your back, money on your bank account. Yego. Iyo niyo solution. So rero muri ubwo buryo, ariko abaturage noneho sasa abo muri Kenya bo bameze bate? Abaturage bo muri Kenya. Yego. Witwa Rikomondi, uno mukomedera muri Kenya. Yari kwigana ibyakozwe na yari kwigana Madame ya Samia Suluhu Hassan.
binateza n'ikibazo. Ariko nanone abaturage bo muri Kenya bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga ngo bashatse nimero z'abasenateri cyangwa se n'abantu bose bakora mu nteko ubwo ni abadepite yego ngo bagenda babandikira nka bimwe byabaye n'ubundi muri Kenya mu minsi yashize. yego Abaturage bo barashaka n'ubundi guhangana. Abaturage bo bakeneye intambara amagambo nk'uko twagiye tureba bagiye babivuga benshi batandukanye kandi bagiye bafite n'amazina, harimo abaturage bamwe na bamwe nk'uwitwa Benso, witwa Tonga ni umujyaruwo, witwa Ndwaru nawe ni umujyaruwo, hanyuma hakaza undi nanone witwa Itsomwenga ni umugikuyu. Bariya bagira ibintu by'amoko menshi agera kuri 42 bagira n'abakalanjine n'abandi. So rero bo barimo baravuga ati nyakubahwa bavugisha abo bantu mu Giswahili kubera ko abatanzania bose ntago bizi, ntago icyongereza bashobora kucyumva. Ubwo urumva ni akantu ko gucokozanya ko nakambere. Uri nakavuga ngo we ntago ari wowe uduhitiramo n'ubwo uri perezida, uraduhitiramo ko habara karazwe turababarira. Twebwe urugamba rwacu na Tanzania ruracyakomeje. Twe rero widuhitiramo nka perezida ibyo ntago tubyemera. So rero urumva nk'uwo Kimutari, umuntu witwa Kimutari no mugikuyu. Amazina ya Gikuyu bari muri za Njoroge, za Kimutari, za Karanja, za Kimau, n'amazina y'abagikuyu. So rero ni benshi bakomera kugenda bavuga ati ibyo iri kuvuga ni nka planka, uri kwikira igitugaseka. Numva yine baramusubiza kuri imbuga nyinshi zitandukanye, kuri za X ndetse n'ahandi. Abandi bakavuga ati ariko wowe urimo uragira ngo usebye idarapo ry'igihugu cyacu, bavuga ngo batubabarire, barirukanye abantu bacu, tutarirukana abantu babo. Tugusera tubabara kandi twe ariho badukoreye amakosa hauso. Ni byinshi nyine bakomeje kugenda bavuga. Ariko abaturage bo muri Kenya bo ntago bari kwemeranya na perezida wabo William Ruto mu bintu byo guhabwa imbabazi n'igihugu cya Tanzania cyangwa gusembaza igihugu cya Tanzania. Bo ntago ariko bari kubyumva, ari kumva ubundi amakimbirane yakabayaba bakegera imitsi bakareba wakubita undi. Yego, ariko pike nyuma ko tubonye Michael Rangere ari muri Kenya ndetse William Ruto ravuye mu gihugu cy'Ubushinwa, ibi byose ni ibintu byabaye ndetse twatangiye kubona umwuka mubi hagati ya Tanzania na Kenya. Ese tukibaza yari inzira kugira ngo badurubanganye Tanzania, ubundi byari bimeze gute? Uyu mwuka mubi se birangira ubundi, kandi uyu mwuka mubi bari gukemura ahubwo kugira ngo udakomeza kuba waburiho. Uyu mwuka muri gukemurwa kugira ngo ubashe kuba wagabanya mututumba, kubera ko Tanzania hari gahunda yayo, ariko iyo gahunda ikaba ari uko Tanzania yanze kurekura amabuye. Nuvuga ngo nubona mu gihugu cyo bita opposition leaders bari kugenda bagrowinga, abantu bari muri za opposition ntago ari ngo ni imbaraga zabo. Bikambwira abantu ku muzamureba politiki iri kwatangiye kwangirika mu gihugu. Nimona amashyaka ari ibyo bita opposition parties, amashyaka ari kwiyopoza kuri leta mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afrika, ntago ari imbaraga z'ayo mashyaka, ahubwo nakaboko k'abandi bantu bashaka kwinjira ubutegetsi bwari bari, kuko babona ko ubwo butegetsi hari icyo butari kubaha cyangwa ubwo butegetsi bashaka kubusenya, nibwo bareka andi mashyaka. Kubera ko ayo mashyaka bari funded with the European Union cyangwa America cyangwa Canada cyangwa ibindi bihugu nyine byo mu burengerazuba by'isi, nibyo bitera uwo mutekano muke mu bihugu byacu. Akantu tukagendane rero nuvuga ngo kuba Tindurusu kesi ze na dokima n'amashyaka n'amagambo n'ibindi byose byaragiye bikagera ku nteruro yo ko biri hejuru muri Tanzania, nuko abanyaburayi bari inyuma ya Tindurusu. Kuko aho tuvugana gutya n'umugore baramujyanye mu Bwongereza, nabonye ejo bundi ari kuderivaringa rima akavuga ko bikini biki bitari byiza n'ibindi byinshi kubera ari nko kumwica rubozo. Urumva niba abanyaburayi n'ubundi uzabirebe no mu bindi bihugu byinshi bigiye kugenda gutyo. Nigeze kubira no mu Bugande mu gihe cya Bobi Wine na Museveni. Urumva Bobi Wine yese ajya kwivuriza mu za Amerika n'ahandi, ajyanwa mu Bwongereza, ajyanwa muri za BBC n'ahandi. Nuvuga ngo abafite abandi bantu usanga bamushyigikiye. Ibihugu hafi ya Afrika byose ntago abantu bajyahuriza ku mugambi wo kubaka. Reka da umuzungu buri munsi afite uyu ngo ari butware gutya, undi akamucamo gutya, undi akamubeshya ibi, undi akamugarura uku. Ariko byanga bikunda kurabasha kubateza umutekano muke mu gihugu abo bantu barimo. So rero byanga bikunda niba byatangiye kuba biri guhoshwa, nuko bagira ngo uwo mwuka mubi hari utaturuka, kandi tugifite undi mwuka mubi basa nkaho bacumbikiwe mu gihugu cya Kongo n'igihugu cya Sudani, bagira ngo banze uhabwe umurongo. Nase pika ari projet ihari ya leta zunze za Amerika, Robito Corridor. Babaye bahagaritse ko izagera muri Tanzania. Tanzania bayikuyemo.
irimo ariko babihagaritse ko izabihageze. Bari bemeje ko izabigiye ibihugu bitatu, izaca muri Angola, Congo ndetse na Zambia, izabihagarariye aho ngaho. Ubwo no kuvuga ngo Tanzania tutegereje kubanza kureba amatora agiye kuba yaba, namara kuba nyuma turaza kureba muri politike mu buryo burebure turagenda tureba. Reka dushimira abantu rero ibyari birahari, ni amakuru make twavuga kuri iki kintu. Buri kantu kose twavuze ko tureba inkuru ariko iri verified abantu bakayireba ku buryo twanabwira naho twakwiye inkuru tukabwira n'izindi. Iyi nkuru ya Kenya yarekuwe na State House yo muri Kenya, inaca ku bitangazamakuru byari byagiye hariya birimo na bya Citizen, hamwe n'ikindi cyitwa Kenya Broadcasting Company. Mugire byiza, turakunda cyane. We love you so much. Be blessed. Turagushimiye cyane Peke.